U muškoj srednjoj školi 1976. u Bogoti u Kolumbiji prva i jedina učenica na kampusu sprijatelji se sa grupom potisnutih tinejdžera. Nakon što ih uvede u pravi užitak, grupa njuška ne bi li dešifrirala namjere misteriozne feministice. Dok Camilo i njegovi prijatelji gledaju eksplicitan časopis u kabini kupaonice, djevojka u njihovoj školskoj uniformi pozdravlja ih dok ležerno prolazi. Budući da je njihova škola isključivo muška akademija, djevojka tvrdi da nema ženskih toaleta, pa je grupa zbunjeno promatra dok ulazi u drugi odjel. Kasnije u razredu grupa uživa u primamljivoj instruktorici španjolskog gospođici Esteli. Iznenada tajanstvena učenica ulazi u razred iznenadivši Camilovu družinu. Gospođica Estela predstavlja novu učenicu i prvu učenicu škole je Jose Maria Ruth, Evu Samper. Za vrijeme ručka učenici se okupljaju oko Eve na školskom prostoru, zbunjeni njenom prisutnošću. Uprkos nevoljkosti muškaraca da joj priđu, Eva prilazi Camilovoj poznatoj skupini tražeći njihova imena umjesto prezimena. Skupivši hrabrost, Rodrigo se predstavlja, a slijede ga Alvaro i blizanci Acunas, William i Edgar. Camilo predstavlja svog plašljivog prijatelja Gustava, dok se Martin nevoljko predstavlja. Eva je oduševljena što imena muškaraca odgovaraju njihovim licima. Ne uznemiravajući se očima koja je gledaju, predlaže im da čitaju roman Oscara Wilda, a ne eksplicitne časopise, zaradivši ruganje gomile. Na satu trigonometrije Eva sjeda pokraj Camila, nesvjesna zaprepaštenog dječaka. Uprkos tome Camilo osjeća svoju bliskost sa svojom kolegicom usred napetosti. Nakon škole vesela djevojka prilazi Camilu i pridružujemo se u njegovoj šetnji kući na putu do njene autobuske stanice. Eva se pita zašto njen kolega iz klupe nije razgovarao sa njom tokom nastave, zabrinuta da mu se ne sviđa. Camilo je uvjerava u suprotno, ali ona misli da laže. Nesvjesna Camilovih osjećaja koji se pojačavaju, Eva jamči da će uskoro postati prijatelji, govoreći da se svijet mijenja posebno za žene. Sa entuzijazmom Eva govori Camilo o feministicama poput nje, hvaleći se ženama vođama u njihovom rodnom društvu, poput prve argentinske predsjednice Isabel Martinez Perón. Njihov razgovor prekinut je kada stignu do Camilove kuće, pa se tinejdžer ponudi da je otprati. Uprkos tome što ne zna put, Eva odbija Camilovu ljubaznost i drži mu lekciju protiv muškosti. U međuvremenu, Jose tiho poziva svoju ženu Anu do prozora, promatrajući neobičan prizor njihovog sina kraj njihovih vrata kako razgovara sa djevojkom. Za večerom, Jose pita Camila o Evi, pa tinejdžer otkriva da njihova škola sada prima djevojke, iznenadivši njegove roditelje. Jose mrzi ideju zajedničkih škola, govoreći da će time izgubiti pristojnost i poštovanje. Međutim, Ana tvrdi da učenici moraju naučiti komunicirati sa suprotnim spolom. Kada par prekori Camilov nedostatak učtivosti, on drži predavanja svojim roditeljima o tome šta je naučio od Eve. Sljedećeg dana Jose sluša Camila kako pjeva baladu dok se tušira, govoreći Ani da je njihov sin zaljubljen. Međutim, ocu konformistu ne sviđa se što je simpatija njegovog sina feministica. Ubrzo nakon toga Camilo odlazi u školu bez doručka jer kasni sa pravljenjem frizure. Slično tome, u razredu tinejdžeri bulju u Evinom smjeru, nadajući se da će ona primijetiti njihov novi izgled, dok Martin ljutito promatra i nju i svoje prijatelje. Kako bi privukla pozornost učenika, gospođa Estela najavljuje da bi trebali birati između dva strukovna smjera, elektrotehnika ili računovodstvo. Ne želeći upisati muške predmete, Eva zamoli gospođu Estelu ako postoje drugi izbori poput pletenja, ostavljajući razred bez riječi. Na terenu Martin grdi svoje prijatelje jer su zaljubljeni u Evu, iznerviran zbog njenih prijedloga da imaju tečajeve za žene. Čuvši Martinovo naklapanje, Eva objašnjava da ne želi raditi težak posao, ali ogorčeni tinejdžer mrko gleda u njenu samouvjerenost. Dok igraju nogomet, tinejdžeri daju sve od sebe želeći impresionirati svoju kolegicu iz razreda koja ih gleda sa klupe. Odjednom Octavio agresivno gurne Camila na tlo, pa se nestašni prijatelji sukobe sa nasilnikom. Privoljen od strane grupe, Octavio ih izaziva na borbu u polju, što Martin hrabro prihvaća. Zbog svađe, Camilo glumi hrabrost, željan impresionirati Evu. Nakon škole, Camilo i njegovi prijatelji odlaze u Teatro Imperio gledati eksplicitan film kada im se pridruži Eva. Martin je pokušava odgovoriti, ali nametljiva djevojka otkriva da je to već gledala, iznenadivši svoje kolege iz razreda. Evi se to ne sviđa i umjesto toga ih poziva da pogledaju film o plesu. Kako bi dobio zaštitu od Octavia, Camilo podržava i pridružuje se Martinu u Teatro Imperio, dok ostali njihovi prijatelji idu sa Evom. U kinu Martin odbacuje Camilove brige o njegovoj nadolazećoj borbi, rekavši da Octavio samo priča. Suprotno Camilovoj zabrinutosti, Martin tvrdi da je Eva njihov pravi problem otkad ih je razdvojila. Nakon toga dvojac se sastaje sa svojim prijateljima u bilijarskom klubu gdje Eva tvrdi da druge uči pravom užitku. Iznenada Octavio pronalazi Camila i izaziva ga da odmah riješi njihov problem.
Međutim, Eva se ubacuje uspoređujući Octavia sa Jimom Starkom, problematičnim filmskim likom odgovornim za smrt svog prijatelja. Odvažna žena upozorava nasilnika da bi njega mogla zadesiti ista sudbina ako se ne pozabavi osobnim problemima. Zastrašeni, Octavio i njegovi prijatelji izlaze bez riječi. Dok nudi da puše, Eva vedro govori svojim novim prijateljima da dobre knjige i filmovi pomažu u rješavanju problema, poput grčke komedije Lysistrata u kojoj žene prekriže noge kako bi zaustavile rat. Međutim, uškopljeni Martin ne slaže se sa Evinim načinom na koji se nosi sa tučnjavom, jer bi Octavio mogao misliti da su previše kukavice da bi se sakrili iza žene. Uprkos Martinovim osjećajima, Camilo skriva svoje olakšanje zbog odgođene svađe sa nasilnikom. Nakon toga Eva počasti svoje prijatelje pićem, govoreći im da život ima više od njihovih tipičnih šarada. Zanimajući se Evinim načinom zabave, Camilova družina prvi put pokušava pušiti, ali nikome se ne sviđa. Zatim Eva uči muškarce kako pokupiti djevojku plesom, dok pušta muziku na jukeboxu. Camilo, Alvaro, Rodrigo i Gustavo nespretno slijede Evine upute dok Martin mrko gleda na svoje lakovjerne prijatelje. Nakon uživanja na plesnom podiju, Eva pretpostavlja da njeni prijatelji još nisu poljubili djevojku, na što svi nervozno piju. Kako bi procijenila njihove vještine, Eva ljubi Camilovu družinu jednog po jednog dok ih muška publika u klubu promatra. Nakon toga Eva tvrdi da se Martin jedini dobro ljubi, izazivajući ljubomoru ostalih. Sljedećeg dana Camilo vidi Evu kako ga čeka ispred njegove kuće da odu do škole, međutim Camilo je nespretno pokušava izbjeći nakon njihovog poljupca. Očigledno nesmetena feministica ga obavještava da je vojska svrgnula njihovu predsjednicu, što ju ogorčava. Neočekivano, Eva otkriva da joj se više sviđao Camilo poljubac i da je lagala samo kako bi spriječila Martina da joj se ruga. Bez obzira na to, nepromišljena djevojka žuri u školu, ostavljajući Camila zadovoljnog. Prema odredbi Ministarstva za obrazovanja, gospođa Estela najavljuje da će imati više djevojčica u školi, pa direktor dopušta kurs pletenja za žene. Kao jedina žena, Eva se pita da li bi joj se neko pridružio na novom strukovnom kursu. Uprkos Martinovoj prosudbi, Camilo podiže ruku, a za njim većina razreda oduševivši Evu. Frustriran, Martin odvlači Camilo u kupaonicu i suočava se sa predomišljanjem svojih prijatelja. Rodrigo insistira da probaju nešto novo, ali njegov ponosni prijatelj vjeruje da je Eva opasna i čudna. Odbacivši Martinove osjećaje, Camilo žurno odlazi sustići Evu. Kada skrene iza ugla, Octaviova banda ga okružuje kako bi nastavili borbu. Iznenada, Eva poziva Camila da uđe u taksi, ali pretenciozni tinejdžer prihvaća nasilnikov izazov da impresionira svoju simpatiju. Dok dolazi do tučnjave Camila i Octavia, Eva bespomoćno intervenira. Nakon toga Camilo shvaća da je njegova simpatija uvjereni pacifist, što ga razočarava. Kod kuće Ana grdi svog sina zbog tuče i pritiska mu smrznuto meso na natečeni obraz. Suprotno tome, Jose tvrdi da su tučnjave dio muške adolescencije za rješavanje razlika. Majka tvrdi da nema ništa loše u različitim preferencijama, zaslužujući zbunjeni pogled obojice muškaraca. Kasnije te noći Jose se pita zašto se Camilo upisao na kurs pletenja, to jeste kurs za žene. Zbunjena predrasudama svog supruga, Ana tvrdi da je pletenje bez spola jer uči strpljenju. U međuvremenu Camilo vježba ples u svojoj sobi, očajnički želeći osvojiti Evinu dobru stranu tokom vikenda. Ubrzo Jose i Ana ga zateknu zaokupljenu glasnom glazbom, promatrajući neobično ponašanje njihovog sina. Tog vikenda Jose budi sina trubom kako bi gledao fudbalski derbi na stadionu. Međutim, Camilo tvrdi da mu nije dobro, no otac mu nestrpljivo govori da ustane. Izvan sobe Jose govori Ani da će popraviti svog sina da bude muškarac, uvjeren da Camilo doživljava krizu zbog svog nedavnog ponašanja. Umjesto na stadion, Jose vodi sina u bordel i plaća ženi Brigitte da mu pruži iskustvo. Uprkos tome što pred sobom ima svoje tinejdžerske fantazije, Camilo odbija spavati sa Brigitte budući da misli na Evu. Nezadovoljan, Jose se suočava sa sinom na putu kući. Camilo otkriva da se zaljubio, olakšavajući svom zabrinutom ocu. Kada stigne ponedjeljak, Camilo ide na kurs pletenja sa svojim prijateljima, uključujući Octavia. Suprotno njihovim očekivanjima, Eva ne uspijeva ispravno obaviti zadatak, pa joj Camilo pokazuje način. Pogođena Evinim neredom, instruktorica joj zamjera lošu izvedbu, iako je jedina žena u razredu. No učenica tvrdi da se instruktor mora sramiti što ju nije podučavao. Starija žena proziva Evino nepoštivanje, ali nametljiva učenica insistira na tome da bi ga ona trebala zaslužiti. U toaletu Rodrigo se pita o svom odnosu sa Evom nakon poljupca u klubu, ali Alvaro i Gustavo tvrde da od tada nisu razgovarali sa njom. Martin insistira na tome da se Eva poigrava sa njegovim prijateljima, nazivajući je bludnicom jer se ljubila sa 5 muškaraca istovremeno. Iznenada Eva izlazi iz toaleta iza njih, načuvši optužbe grupe o njoj. Nervozno Camilo tvrdi da su razgovarali o nečem drugom, što Eva sa nevjericom zanemaruje. Nešto kasnije Camilo marljivi razredni kolega Guzman, kojeg su prije mučili, vraća se u njihovu školu sa književne olimpijade.
On revno predstavlja svoju analizu u razredu, ali Eva opovrgava njegove ideje koristeći srodnu analizu Šekspirove ideologije. Potaknuta Evinim odgovorom, gospođa Estela daje domaću zadaću o odabiru književnog lika sa kojim se najviše povezuje. Već imajući odgovor, Eva otkriva da je u vezi sa Marguerite Gautier iz romana Dama sa kamelijama, oduševivši gospođu Estelu. Zanimajući se Evinim odabranim likom, Camilo iz biblioteke posuđuje roman koji je spomenula. Nakon što je pročitao knjigu u bilijar klubu, Martin zaključuje da je Eva bludnica poput Marguerite kurtizana. Evino raskošno trošenje podupire njegove optužbe, misleći da je novac stekla koristeći svoje tijelo. Razljučen Martinovim primjedbama puni mržnje o Evi, Camilo se sukobljava sa njim uz podršku Rodriga. Kako napetost brzo eskalira, Alvaro prekida svoje prijatelje govoreći da se ne bi trebali svađati zbog žene. Predlaže im da istraže Evu kako bi razriješili svađe i otkrili ima li tajanstvena učenica dobre namjere. Kasnije te noći Camilo odsutno sluša sportski radio razmišljajući o otvaranju posuđene knjige. Neodlučan pridružuje se majci koja radi u prizemlju i nudi diktirati rukopis kako bi joj pomogao. Iznenada Camilo pita za Anine prijašnje momke, pa njegova majka otkriva da ih je imala 7. Pretpostavljajući da je njen sin ljud zbog ljubavi, Ana mu savjetuje da to nije za kukavice, potičući ga da djeluje bez razmišljanja, baš kao što je Eva raspravljala sa Guzmanom. Prije odlaska iz škole sljedeći dan, Eva iznenadi Camila misleći da su je jučer izbjegavali. Bez obzira na to, Camilo žurno odlazi obaviti neki zadatak odbijajući djevojku koja insistira da mu se pridruži. Osjećajući se nepoželjnom od strane Camilove družine, Eva tvrdi da je diskriminiraju i odlazi uz Rujana. Bez Evinog znanja, Camilo i ostali prate je pomno iza sve dok ne uđe u automobil. U bilijar klubu Martin insistira na tome da je Evin vozač njen klijent, ljagajući svoju prijateljicu. U želji da zaustavi svog zlobnog prijatelja, Camilo sramežljivo otkriva da prave prostitutke ne izgledaju poput Eve otkako je bio u bordelu. Zatim Rodrigo, Alvaro i Gustavo znatiželjno pitaju Camila o njegovom iskustvu u bordelu. Nespretni tinejdžer im ne uspijeva ništa reći dok mu se Martin i dalje ruga. Kasnije te noći dok je čitao roman, Camilo otkriva da je Marguerite tragično završila. U strahu da će Eva doživjeti istu sudbinu, Camilo odluči razjasniti njihove pretpostavke o njoj. U školi Eva se sukobljava sa svojim prijateljem o tome zašto šuti, pa je Camilo izravno pita je li ona prostitutka. Uprkos tome što on želi čuti suprotno, tajanstvena djevojka potvrđuje sumnje svog prijatelja koje Camilo prenosi svojoj grupi. Zadovoljan što su njegove optužbe tačne, Martin pita Camila o Evinoj usluzi. Neodlučno Camila otkriva da Eva naplaćuje 50 kolumbijskih pezosa za pojedinca i 150 pezosa za kolektivno iskustvo. Iako zainteresiran za uslugu svoje kolegice iz razreda, Alvaro se brine gdje će naći novac da je plate. Uvjeravajući svoje prijatelje, Martin tvrdi da će se cjenkati sa Evom, ali ostali ne dijeli njegov entuzijazam. Obeshrabren svojim otkrićem o Evi, Camilo pokuca u sobu svojih roditelja gdje mu otac otvori vrata. Camilo traži od Josea novac kako bi potražio intimnost negdje drugdje, tvrdeći da je odustao od ljubavi. Budući da je Jose zauzet sa svojom ženom, brzo daje sinu nešto novca. Kada se vratio u krevet, Ana iznenada priznaje svoj promiskuitet, iznenadivši svog supruga. Kako bi osigurali da imaju dovoljno za Evinu uslugu, petorka je položila svoj novac. Camilova družina prodala je svoje dragocjene stvari braći Akunas, koji noću vode sindikat. Uprkos njihovom žrtvovanju, njihov zajednički novac nije dovoljan da zadovolji njihove fantazije. U hodniku grupa traže od Eve Popu za prijateljstvo budući da su kratki sa plaćanjem. Lukava djevojka im se ruga jer su u posljednje vrijeme izostavili iz svojih planova. Međutim, Eva prihvaća njihove molbe i odvodi ih kako bi im pružila usluge. Petorica momaka razmišljaju o svojim najiščekivanijim sportskim fazama u isto vrijeme, pa ih Eva tjera da odaberu. Obuzeti željom, Camilova družina je prati dok ne stignu do kuće nakon 40 minuta vožnje. Eva unutra poželi dobrodošlicu grupi i zamoli ih da se skinu dok se ona preslači na spratu. Gledajući uokolo, Camilo primjećuje da mjesto ne izgleda kao bordel, već kao normalna kuća. Zatim, kada Alvaro i Martin radoznalo zgrabe walkie-talkie na stolu za blagovanje, Eva im kaže da požure. Srameći se što se vide goli, prijatelji oklevaju pa Martin počinje, a ostali ga slijede. Ubrzo se Eva vraća dole i smiješi se svojim golim prijateljima. Odjednom vadi fotoaparat i fotografira ih smijući se dok potisnuti tinejdžeri posramljeno trčkaraju. Nakon toga Eva otkriva da su u njenoj kući i da je jedino dijete tjelohranitelja koji je stalno na putu, dok joj je majka preminula prije 3 godine. Lukava djevojka također zna da je Camilova družina pričala o njoj u toaletu i pratila je. Šta više, Evi novac za trošenje dolazi od njenog džeparca, a nakon izbacivanja prebacila se u školu u kojoj su isključivo bili muškarci. Eva je samo suosjećala sa damom sa kamelijama jer je prkosila pravilima svoje generacije. Eva otkriva da ih je poljubila u klubu kako bi ih ohrabrila da se pokrenu prema ženama.
Uprkos tome što je istovremeno koketirala sa njima, Eva priznaje da ih voli samo kao braću jer već ima nekog posebnog. Nadalje, oprašta Martinu što je oštro osudio. Nakon što sazna da su prevareni, Alvaro traži od Eve povrat novca. Međutim, njihova lukava prijateljica planira nešto na što će potrošiti njihov novac. Nekoliko trenutaka kasnije Eva dovodi svoje prijatelje u Bogota Bowling Club, gdje u to vrijeme mogu igrati samo dobrostojeće porodice. Kako bi odgovorila na pitanje družine, Eva otkriva da je radila kao konobarica u uličici 6 mjeseci, tako da se dobro snalazi u igri. Dok obuvaju čarape, Eva im objašnjava pravila i bira Gustava i Alvara za suigrače, razočaravajući Camila. Uskoro grupa uživa u nepoznatoj igri dok ljubomorno promatra Evine suigrače. Nakon što se njihova prijateljica vrati svojoj kući, 5 prijatelja odlaze kući autobusom. Dok putuju, Rodrigo sumnjičavo raspravlja o tome šta se dogodilo u uličici sa Camilom, ali njegov prijatelj odbacuje njegove brige. Sljedećeg dana Eva optužuje svoje prijatelje da su ukrali nestale walkie-talkie iz njene kuće. Kada ona ode, Alvaro se brine da će otkriti njihove fotografije za osvetu, pa Camilo pita svoje prijatelje jesu li ih ukrali. Uvrijeđen, Martin se sukobljava sa Camilom, ali Rodrigo ih prekida. Nakon škole Alvaro se ispričava svojim zabrinutim prijateljima zbog čega Camilo posumnja u njega. Nekoliko trenutaka kasnije 4 prijatelja prate Alvara do restorana i razotkrivaju njegovu laž, pronalazeći walkie-talkie u njegovoj torbi. Lopov ih planira prodati kako bi potražio zadovoljstvo koje je Eva uskratila, ali samo Camilo odlučno odbija tu ideju. Međutim, Martin insistira da je 4-1, pa pozivaju blizance Acunas da prodaju uređaj. Zatim blizanci zahtijevaju da znaju odakle im, ali grupa odbija riskirati Evino mjesto. Ubrzo nakon toga Rodrigo, Alvaro, Gustavo i Martin gube nevinost u bordelu sa novcem. U međuvremenu Camilo oklijeva pokucati u Evin dom kako bi se ispričao i izrazio ljubav budući da ona ima ljubavnika, pa umjesto toga on odlazi. Još uvijek uzran zbog Aninog priznanja, Jose ocrnjuje feministički stav svoje žene. Međutim, Ana tvrdi da je njena ljubav za udajom za njega postala profinjenija uprkos njenim iskustvima. U školi Camilo otkriva da su njegovi prijatelji postali bolji u pletenju za razliku od Eve, koja je frustrirana i izlazi iz razreda. Camilova družina svjedoči kako Eva plače u drugoj učionici, zabrinuti da je otac grdio zbog nestalih walkie-talkija. Grupa oprezno pita svoju prijateljicu šta nije u redu, pa se ona ispričava što ih je nazvala lopovima. Zatim Eva otkriva da napušta školu, ostavljajući svoje prijatelje u šoku.